Naimbag nga orasyo amin kagayem. Iti daytoy nga oras, isagot mi kada kayo, ti kaunaan apaset, to'y kabarbaro a nobela a napaulwan iti. El Oro con Sangre! May rugi ti pakasaritaan, wano nobela tayo, iti pagtangan ni Esteban Gabriel, iti Villa de Gabriel. May sa apulit Espanyol anang sakop iti pagilyan tayo a Pilipinas ni Esteban. Nagtagikwa daytoy iti nalawa adaga, iti may sa lugar, a nagbalin nga ili, a pinanaganan na iti ili a San Gabriel. Ket ita, adtuyin ti pangrugyan ti kabarbaro a nobela tayo, ngayong kampinaulwan iti El Oro con Sangre! Lolita! Lolita! Chantre, sa dino tayan day chay na babae. Di Chantre, nakisinarak sakit di tinoasino di tanah Indio. Agsagana langan, sumangpet tulang ti Chantre, makaraman kanyak. Mabanog ni siya kawang sapul kini Lolita. Bukak langan iti vino to'y kopita. Kat mapanag iti asotia. Masungarak na sumangpet ti Chantre. Sumangpet kan tulang Lolita. Tanti Chantre. Despensa, Esteban. Esteban! Manon na beses na imbagak na awagan nag-itim mi amor? Talaga ka di na dinak naayat na esposo? Despensa rin nak, mi amor. Nalipatak. Gapo! Tanak isinarak ni Sika iti kamalalam. Diyos ko, saan na pud na dayta? Patyanak mi amor. Awan kinapud na dayta kanayon nga ibagbagham. Gaputas... Kibarpay ka! Hikagbalin na traidor! Agrero ka iti dayta nga atap mo, mi amor. Uston! Sa dino, tinagapwam. Iti ayan dagiti muchacha. Hustuhan, kasyang nagkumamat. Agsaganan ni Sika, Lolita. No ada ebidensyak ang makikamkamalalan ni Sika. Amangan, napatay ka! Naggwapo ka ni Esteban. May bagay kalaunay asakayan ni Senyor Esteban nga amo. Biliba ka talaga ken ka, Estalyon. Maawatam dagiti ibagbagak. Preskon ti bagim. Agasem, naggapupay ija Espanya ti pang sasyampukken ka. So, nakabangbanglo ka, akas matla iti amom agwapo. Dito. Naisaganan ni Sika ni Estalyon? Arregladon, Senyor Esteban. Bueno. ¿Cómo mi amigo? Dispensa, Estalyon. Saan mo nasitgam ti kursonadam na kabayan? Ijay rancho na amigo Santiago. Di ka matanagan. Isa pulang kanto iti guwapa kapareham. Uy, senyor. Si Maranta ni Estalyon. Agaremen, Benito. Bueno. Sumaruno kanto ijay sentro na malpas mo ti obram diti Villa, Benito. Owen, senyor.
Bueno, larga, estalyon! Vamos! Ha! Ha! Ismarte ti amo kaputo ti puro a Kastila. Nagasatakmat. Gaputa uray na uyong ni Senyor Esteban. Ket di nakiramraman a pagpupudutan. Takasano? Amok asalaan. Tayta, napnon ti paginuman nyo, da kayo akabalyo. Napnumeten ti kwadrayo itinsangpet ko ataraw nyo. Benito. Oh, apay ngay may ka dito'y Villa, Pedrita. Inyag ko ti balon mo. Nalipatang mat ngamin nga inala itay. Kat nakaparabaw lang nga rudan ijay dulang. Anyat masidangayin sa gana maya. Siyempre, tay ginadgad ko amais, adi nang deng ko, alina okak iti bulong ti parya. Awan mo't sabay. Kanam tunday ta ibalon mo kumakanyak, Pedrita. Ha, di mo kayat? Kayat ko, bakit? Ang sa anak ton ama kapangan ijay sentro, no kanak dayta. Sigurado apakaнаnak ni Senyor itinaimas. Anya? Sige, tayo nakagsukat di tabasit abalay apag gigenak. Sarunwak ka no ni Senyor ijay sentro. Kunak no simurot kayo kan ni Senyor Esteban, Senyorita Lolita. Manang Pedrita, dinakawagan iti Senyorita. Lolita latan tiyawag mo kanya. Ala, agungot ni Senyor Esteban no kasta ti awag ni kanka. Rumbang kanula nga Senyorita ti awag mi, gaputa uray agtalupulong ti tawin mo. Kat kasla agtawan ka payla iti 10 ket 8. Nakaububing ti langam, ken nakapimpintas ka. Anya? Unat, Senyorita. Ay kan bilibakkan ka. Nagtaod kamot itibak ng pamilya. Rumbang laeng nga Senyorita tiyawag ko kan ka. Ngam demukit din kayat? Napakumbaba ka. Baknang iditay ti papang. Isu ti talaga nga adda kinabaknang na anang asawa kan ni mamang. Ngam, sayang. Takas laing tugot na matla iti tanam na ti kinabaknang na. Tanaibos matla iti ospital a pinagpapaagas na sakbay anatay. Uray pay. Allah. Apay day talingtag di taayan timatam. Ha? Awan na ito ay manang Pedrita. Umay kayo ti kumidor. Kaduan nak nga agmerienda. Ha? Ay, kababain. Awan rumbang apagbainam. Sige hitin. Oh my God. Oh. Para kada ito insagana kachamporado. Ikwa. Ay na. Amangan no jak maalwadan tagkutsara. Kat mabuong dahi ti malukong. Ay na. Sa anak na irwam amangan iti kasto akita ti lunglungan. Sigagit di mo't manang. Alan, mangan kamatan. Imbagman, taimay ka, taadakadwak itang agmerienda. Naggasat akon, kasangsangok ita tinakasing singpet nga amok. Ay, amo gayam ni Benito alakay ko taisulaang mati agpapay dito Villa Gabriel. Manang Pedrita, agkidawak ko maiti pabor. Anya dayta. Sige, ibagam no anya. Awan ti saan kanyak no kabaulaklakit de. No adawayam, dumawas kanto ko maijabalay da mamangko. Ibagam nga agpasyar diti Villa. Ay, day talagayam, Senyorita. Sige, dumagasak ton inton agawi da.
Agyamanag. Anya nga iti ibagak, senyorita? Basta ibagam a bumisita di Villa, ta sa anak a makapan ija balay. Ibagam nga umay adagos. Sige, namnamaem, senyorita. Dumagasa kon inton agawida. Anyan. Bagay kumot da ito'y insuot ko. Medyo nalawa da ito'y atidog timanggas na Apollo nga intad ni Senyor Esteban. Ang mayat. Insiglot ko iti sango. Sakto nagsapatos iti goma. Kaslamay saakmat nga amo iti langakaw. Nangrunakit. Nagwapo mo iti intad ni Senyor Esteban a kabalyo a pagsakayak. No adda pangibaunan na kanyak. Wanya, sumurot tamot ijay sentro Aguray ka. Anya aya tinapintas nga ipanagan kumutken ka. Istalyon tinagan di kabalyo ni Senyor Esteban. At danagan na. Isu panaganan ka mamay. Aguray ka. Wan. Ipanagan ko kan kasi nang nagkuanagan nga imbalikas ni Senyor iti naminsan. Ipanagan ko kan kati Brutus. Wan. Brutus tinagan mo nga ibunyag ko kan ka. Opa! Mala, lapantan Brutus. Hi! Hi! Ya! Ya! Ibawd ka dito ilikodan ti taberna Brutus. At di tamet ang nakabaod ni Stalyon. Kaya't nasawain, at di taberna ni Senyor Esteban nga amok. Makaramanak lakit di itinaimas nga arak ita. Day tay awagan ni Senyor iti Vino di Espanya. Oh, dito ka lang, Brutus, Ay, damagak man di taglaklako iti arak ti sango ti taberna. No adda di taunag ni Senyor Esteban. Naimbag nga oras mo, ading. Gumatang kay tilangkok nga ara. Ngam saan kamit naglanglang nga adot kwarta na? Ni ading mate, agdamagakla ko ma. Anya day, Jay? Adda ka didita unag ni Senyor Esteban Gabriel? Ha? Ni Senyor Esteban akabaknangan dito'y San Gabriel Tikunang? Wen, sika nuagsasao ka kasla kukwam to'y taberna. Pasensyakan mo ano? Apay, asinaw ti asawam apagpampanakil mo? Ay, awan pa'y asawak. Balasang akpay. Isumat lagaya manatangsit ka. Mabakit ang kamot nga minin a balasang. Oh, tidamdamagag. Adda ka didita unag ni Senyor Esteban? Adda, kasarsarita na tigalante asuki mi dito'y taberna. Damdamagak lang. Unamblan asino ka na sumungsong ba? Katalagilakit di dayta. Surod ko? Oh, amigo. Ariglado ka din ti saritanta. Ariglado, amigo. Iso na lang, pampanunutek. Anya pa'y laing nisika ti pamparunutan na, amigo Alfonso. Kasanon, umahira na amapiste dagiti pagay, kat pasiti maapit dagiti agtaltalon, amigo. Sigurado na malugya. Sa balin to nasaritaan dayta, amigo. Saan mo't nga ta akanayo na panagaapit na mapeste dagiti pagay? Sa
bagay. Sa maysa, amigo, kasano na malugi ni Sika. Inik-iktarya ti kataltalonan na suksukayan dagiti ginasot a makitaltalon ni Hacienda Gabriel. Natinawid ni siya iti day di Senyor Fernando Gabriel na amak. Ado ti pagsubbutan ni Sika, amigo. Sabay ko amigo. Saan kam samet akong binsido? Madlaw iti ropam na saan na 100% pianugot mo iti kondisyonis na imbaga. Husto ka din siya, amigo. Si, amigo. Talaga na nakurang kinalagto. Bueno. Baliwan tanto nga roden, nagsarita, amigo Alfonso. Porque, amigo, mapan ka. Si, baliwan tanto tagsarita. Adani Benito ket adda papanami. Adios, amigo Alfonso. Sige, Benito! Ikariram ni Sikareta Kabalyom na pinanagaram iti Brutos! Kitaagman no adabayal na kinistalyon! Nataray ni Brutos, senyor! Ngam dinatiwan ni Stalyon! Sige! Parparta, kampay! Agkarinetan, Benito! Tumayag ka ni Stalyon! Edita? Ay, si senyor, mapan kayo ka din? Juan, taimbati ka ginatang ko avino. Iagmon. Daytoy, senyor. Sarapaam ti karton, tamangan nulungsok dagiti botelya, senyor. Muchas gracias, Edita. Senyor. Aday bagang? Kuwan, agsaksakit ni inang ko. Amangan no adda maikaasim kan kuwana. Tani, awan pa'y matisweldok dito'y taberna. Pautangan na ko, senyor. Mucho. Mano, Edita? Daytada may pautang mo, senyor. Bigbigat nga utang ko ana imbag anak no matulungan dak ita, Senyor Alfonso. Ikarit, Senyor Alfonso. Iragping ka akanayon iti kararag ko. Tasapay ko mata maipamay sa tigrasya kada kayo. No addaman itin magtilangit. Buena. Alam daytoy. Pautangan na, Senyor Alfonso. Si. Awatamon. Agyaman ak, Senyor. Agyaman ak, tasaan ka akaskin ni Senyor Esteban na imo. Mi amigo Esteban? Imot? Ay iko, saan, Senyor? Agyaman ak, Senyor. Senyor, kas makita yumait, madamati anay. Adun ti agan anay kadagiti pagay da. Si, Benito. Iso nakaduaan ni si Kanis Siak inton rabi. Senyor? Siak na mismo timangsim kadagiti sigod nagsitswitik na kasamat dito Hacienda Gabriel. Amangan nagswitik tamanen. Makaraman ti masukalaka switik. Ariglado, senyor. Ang suplita ni Quintilia! Paratakang Brutos! Kamatang ni Stalyon! At danata masukalan ni Don Esteban agsuswitik kadagiti katalunan na?
Makaibtor nga tamot ni Lolita, iti sidong tinauyong nga asawa na. Gagayem, di yu liwayan at arabayan, to'y kabarbaro a nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nobela ni Leti Astudillo Aquino, ken itimot direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.